Agortola Umakanta SD Boys Hostelni mung bilekina awai kotor unjak o Umakanta SD Boys Hostel tongino lekhapora khlaino Kubangma ti prasaro baksaba Montri baksaba MLA baksaba kotor official ngkha piaba tabok o hostel ni goti eba condition belekino hamya thangi nugikha TSF ringshirung mothani adongro thane salkisa sekang TSF ringshirung mothani adongro Umakanta SD Boys Hostel thangi visit khlaikya thangi nugikha nung thogya tui hamya khitok thogya khitai nok shitra nugu tongi manaliya boro kokangkha TSF ringshirung motharo jora thugino ti prasa ringsungnai jogroni hamkani bagi samung khlai moni asamungni bedek buprano hain hayaga tuino thangi soikya tiprasha hamkai Montri Bikash debrmani thani tiprasha hamkai Montri Bikash debrma jora thugino SD Boys Day Girls Hostel lok thangi asom visit khlayo kham hamya chamungmuro quality boma hai nai cherio haine bagino tiprasha SD Hostel kokngkha agotala Umakanta SD Boys Hostel ni tong halok kham khani bagi tiprasha hamkai Montri Bikash debrman thani thangi memrodam yaphalakya TSF ringshurung mothani adongro Hambai jeng kini Hostelni TSF Town Committee ni hoite hostel visit khajangmani sini central instruction by GS president hostelni condition belai hamia jeng nugui jeng adina jeng media kana ma phaja amon bagi jeng kini borom ganang travel minister sar Bikash mala khalemani malai sano hostelni condition do apro student je problem tomani salakya salai binyang ke positive development ni bagi bos kamu kai kamu bosnya kok ikat ekmas bisingo hostel loh nih development infrastructure di warden di kan bikin kan bosnya kok ikat enggak bel hamil maya terus enggak kami kai ini menurutnya ya pernah jadi sudah sambungi kan enggak cuma mulai hatong tuh kami sini screen lock nih sini student so asal nih kai point kamu apa ini ada kawa sudah mantun ini cuma mana salah tapi mana guys, toma sini student ni development nanti di jengking box. Class 10, 12 pioneer ni bawa kya kot makaham. Dynamic Group of Institute Bangalore tu free admission. 3 eligible students ni bawa government scholarship puri anai. Roni courses available tu GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni bawi hinke na wana ni nayak mani hinke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats moha limited and bawi dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi.